ترجمه بکن لێرێ باشە ئەس بە کرمانجی قسە دەکەم ئەگەر لازم بی ئەو تەرجەمە دەکاتن Peki başkanım var, Gaza yaşıyor. Evet, belki başkanım var. بەناوی خۆی گەورە زۆر کەیفخۆشین ئەوڕۆ لێرە لە ئۆفیسی سەرەکی دەمپارتین لە ئامەد ئێمە شاندێکی حکوومەتی یاریمی کوردستان و پارێزگای هەولێرین چەند ڕۆژێکە لە ئامەدین کە بەشداریمان کرد لە پازدەیەمین پێشانگای میزۆپۆتامیا و شاندەکەمان کاکی شوان میلەد وەکیلی قەدەپێ کاکارزان سەرۆکی شارەداری هەولێر کاکێ هێمن بەڕێوەبەری گشتی چاندن و کاک دشات وەبرهێنەر کاک شێروان لە پارێزگای هەولێر دڵخۆشین ئەوڕۆ لەلایەوەی. Çok mutluyuz bugün buradayız. Biz 3 gündür Diyarbakır'da bulunduk. 15. Mezopotamya'nın fuarasında katıldık. Aynı zamanda benimle gelen vefat Sayın Şuan Kadafe'nin milletvekili Kürdistan Parlamentosu'nda. Aynı zamanda bizimle beraber Tarım Genel Müdürü Sayın Dilşad Yatırımcı, Sayın Şervan Erbil Valiliğinden. Bu vefat 3 gündür biz Diyarbakır'dayız ve çok toplantılar ve ziyaretler yaptık. Karzan Saroçi Şarvani Sayın Karzan Erbil Belediye Başkanı unutmuştum. Seyit Baraberi Güçlü Kuştupa. Sayın Seyit Hemin Tarım Genel Müdürü. Ama وەبدە کەمان بەشێک لە ژوورەکانی بازرگانی هەولێر و دهۆک و ژمارەیەک بۆ بەرهێنەری دیکە بوون بەڵام ئەوان ئەو ڕۆکە کۆتاییان بەسەردانەکەیان هێنا و گەڕانەوە. Vefedimizle beraber aynı zamanda da birkaç üyeler Erbil Ticari ve Sanayi Odası, Duhok Ticari ve Sanayi Odası bizimle beraber bulundular. Ama bazıları bugün döndü. Erbil'e ve Duhok'a döndüler. پێشەمشتێک پیرۆزبایی لە دەم پارتی دەکەین بە بۆنەی بەدەستهێنانی ئەنجامەکانی ئەو دواییەی هەڵبژاردنەکان موفق و سەرکەوتوو بن ئینشاءالله. Önceden sizi çok tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Seçim sonuçları münasebetiyle sizin için başarılar dileriz. هیوادارین ئەو ئەنجامانە بە کۆتاییاتنی قەیوم و دەست بەکاربوونی هاوسەرۆکانی شارەوانیەکان بەشەکی دیکە لە خزمەتگوزاری خەڵک و ئارامی و استقراری ناوچەکە بیتن. İnşallah seçim sonuçlarından sonra ve kayyum sistemi bitmesinden sonra siz her zaman milletin hizmetinde ve millete yetiştiren hizmet gibi bulunasınız inşallah. Tüm çalışmasınız yolunda. ئێمە دوێنێش سەردانی هاوسەرۆکی شارەوانیمان کرد و دڵخۆشین بەوەی کە ئەوانیش بەرنامە و پلانی زۆر باشیان هەیە لە خزمەتکردن بە ئامەدی خۆشەویست. Dün biz her iki eş başkanı ziyaret ettik. Büyükşehir belediye eş başkanları. Onlardan da çok mutlu olduk. Bazı planlar dinledik ki neler kurmak istiyorlar gelecekte. İnşallah onlar için de başarılar biz dileriz. ئێمە میوانداری ئەوانش دەکەین و داوەتمان کردینە بێنە هەولێر و هەرێمی کوردستان و بی پەیوەندیەکانمان باشتر و چاکتر ببن. Biz de onları Erbil'e ve Kürdistan bölgesine davet ettik. İnşallah daha fazla ilişkilerimiz fazla gelişmeler görür. و لەگەڵ ئەوەشدا ئێمە چەند ڕۆژێکە لە هەموو دیدارانی لەگەڵ سیاسەتمەدارەکان لەگەڵ ئەحزابی سیاسی هەمان بووە ئەو خواستەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و هەرێمی کوردستان و خەڵکی کوردستان لەوەی کە دڵمان لەگەڵتانە و چاوەڕوانی ئەومان هەیە جارێکی دیکە پرۆسەی ئاشتی دەست پێ بکاتەوە کە لە خزمەتی خەڵکدایە و ئەو ڕێگە ڕاستەقینەکەی بەدەستهێنانی ئامانجەکانە. Bu geçmiş günlerde biz bazı siyasilerle beraber toplandık. Onlara bildirdik ki bizim yüreğimiz, gönlümüz sizinle beraberdir. Biz barış prosesinin başlaması ve devamlı olmasını destekliyoruz. Çünkü bu en doğru bir yoldur ve bir yol sonuçları daha her tarafın faydası için olur. هەرێمی کوردستان و حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە چوارچێوەی دەستوری عێراقی و لە چوارچێوەی پەیماننامە نێودەوڵەتیەکان و لە بەردەوامی بەرەو پێشوەبردنی پەیوەندیەکان خواستی ئەوەی هەیە لەگەڵ وڵاتانی کۆمەڵگای نێودەوڵەتی و لەگەڵ وڵاتانی جیران و هەرێمایەتی پەیوەندیەکانی پەیوەندی باش بن و هەر ئەوەشمان
تا ئێستا جێبەجێ کردیان. Kürdistan bölgesi bir anayasal bölge olarak Irak'ın çerçevesinde, Irak anayasasına göre aynı zamanda bütün uluslararası ittifaklara göre arzu eder ki ilişkileri komşu ve bütün cihan ülkeleriyle beraber daha fazla ilişkiler görsün. Bu bizim arzumuzdur ve bizim en kuvvetli amacımızdır. و پەیوەندیەکانی ئێمە وەکو حکوومەت یاریمی کوردستان